Jeste li znali da vas netko može tužiti zbog vaših loših odluka? Istina je. Na sreću, osiguranje od menadžerske odgovornosti zaštitit će vas od posljedica loših ili ne tako dobrih poslovnih odluka koje su društvo kojim upravljate nanijele štetu. Pretpostavimo da ste odgovorna osoba u društvu u kojem ste zaposleni, predsjednik ili član uprave, direktor, član nadzornog odbora ili rukovoditelj. Vlasnik, regulatorno tijelo, konkurencija ili netko drugi tuži vas za pogrešku koju ste navodno počinili upravljajući društvom. Nesmotreno ste trošili novac, dali ste nezakonit otkaz, nezakonito ste koristili imovinu društva ili niste na ispravan način upravljali potraživanjem. Polica osiguranja od menadžerske odgovornosti tu je da u ovakvim slučajevima pokrije sve vaše pravne troškove u cilju vaše najbolje obrane. Ova će polica naknaditi troškove sudskih ili van sudskih nagodbi, disciplinskih ili regulatornih postupaka, kaznih i istraga. Pokriće po polici osiguranja od menadžerske odgovornosti zaista je vrlo široko. Kontaktirajte nas kako biste saznali više.